Alright, reka manyamarere nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Mwese mbahaye ikaze makuru agezweho kuri aya masaha, nizere ko mumeze neza. Turi mu ijoro ryo kuri wa gatanu tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka wa 2026. Mwese rero reka nizere ko mwiriwe neza, reka nizere ko mugiye kwinjira muri weekend neza. Hanyuma ariko niba ugiye kuruhuka birumvikana hirya no hino amasaha arakuze, nyemerera mbere yo kwinjira mu buriri unyemerere tubanze dusangire amakuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Abadukurikiye mwese nabahaye ikaze, muze guterekaho ibitekerezo byanyu, muraza kuba mugize neza. Niba ari ubwa mbere ugeze ku Ibendera TV uze kunyemerera unkorere subscribe, muraza kuba ugize neza. Hanyuma mwese rero munkorere like, muraza kuba mukoze. Aya makuru ni munyemerere mbanze mbabwire ingingo z'ingenzi tugiye kwitsa no kwibandaho. Amakuru akomeye yatunguye benshi yamaze kujya ahagaragara. Jarika Habyarimana yageze mu birindiro bya FDLR ipinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asezeranya inkunga n'impinduka nshya mu barwanyi ba FDLR. Turaza kurebera hamwe ibyabasezeranyije n'impinduka yabasezeranyije n'ubuvugizi yabemereye ko agiye kubakorera. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kimaze kwivugana umuyobozi mukuru wa ADF ukomoka muri Yemen. Ni operasiyo idasanzwe yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwinjira muri operasiyo indani kwa ndani. I Brussels mu Bubiligi habereye imyigaragambyo ikomeye cyane yo kwamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi. Baraziriki barabamagana kubera iki? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Alliance Fleuve Congo mama 23 imaze gutera utwatsi raporo ya Human Rights Watch. Murazizi raporo za Human Rights Watch ziba zicyaye kandi ziba zifite ubusharire bukomeye cyane. Noneho aba bo muri Human Rights Watch nibiki bongeye kuvuga ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bitumye raporo zabo abazi izamaganira kure. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe. Ikisangane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byahindutse. Abasirikare bagera kuri 58 ba FARDC bose bakatiwe igifungo cy'imyaka 3. Barashinjwa iki? Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Muri aya makuru uraza kunyemerera tuze no kugaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Uburusiya bugiye kubaka mu Rwanda uruganda rw'ingufu za nucleaire, n'uruganda rukomeye. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe. Shiti bakunzi ba Ibendera TV rero nge nitwa Umukada. Aha ni ku Ibendera TV. Niba wamaze kuhagera nta kindi kintu numva nkwifuzaho ni inkunga ntoya cyane, nuko nkorera like, hanyuma kuri wo mushyashya ugeze hano ku Ibendera TV ukankorera subscribe, hanyuma ukankorera no kuri aho kantu ako handitse share, ukankorera ubundi tugasangiza amakuru inshuti n'abavandimwe bacu batuye cyangwa se baherereye hirya no hino, bityo tukaba dutanze umusanzu rero ukomeye ku bantu benshi. Ni munyemerere rero nta gutinda no gutakaza umwanya, ibintu tubigenze gukiya kanyuma mu kanya gato cyane, ngaruke duhite twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B.
Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe yitwa Muganga Nzito. Ku bintu bijyanye na Nyabingi uyu muganga akozaho ku bijyanye n'abajura ngo barakurembeje ibi arabikemura cyane rwose. Igikundiro nacyo rwose aguha umuti ubundi abantu bakajya bakwibonamo bakagukunda. Ku bijyanye n'abarozi rero wowe ukunda guhura n'ibibazo abarozi baguhinduye insina ngufi, ndagira ngo nkubwire ko nta kindi gisubizo usibye kugana Muganga Nzito ubundi akaguha umuti ibintu bigakemuka bundi bakajya bakuroga uburozi bugafata ubusa cyangwa abo akajya kure. Ni nimero yoroheje rero wamubonaho, wamuhamagara, wamwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 7954099995. Muganga Nzito ubundi akagufasha ubuzima bukagenda neza. Wibutse kumubwira yuko amakuru wayamenye hano kwibendera TV hita uhabwa promosiyo ku biciro mu gihe abandi bacibwa biciro biri hejuru cyangwa se ku biciro abandi bahererwaho wowe hita ugabanyirizwa kubera yuko amakuru wayamenye hano kwibendera TV. Nitwa Mukata twanzitse n'aya makuru ku buryo burambuye. Rero nyuma yo gutumikira abadutumye ni munyemerere duhite twinjira muri iyi nkuru nta gutinda. Amakuru yamaze kumenyekana yagiye ahagaragara, niyo mpamvu nanjye hano kwibendera TV rero nyabazaniye gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru yagiye ahagaragara aravuga yuko Jarike Habyarimana umuhungu wigeze kuba perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yamaze kugirira uruzinduko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba asanzwe ubundi atuye mu Bufaransa. Yagiriye uruzinduko rw'ibanga rikomeye cyane mu birindiro bya FDLR biherereye Ipinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni muri teritwari ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yagiranye ibiganiro bikomeye n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe wa FDLR. Yamakuru avuga ko Jarike Habyarimana yahuye na Lieutenant General Gaston Iyamuremye uzwi cyane ku izina rya Victoire Byiringiro, umwe mu bayobozi bakuru ba FDLR umaze imyaka avugwa mu bikorwa by'uyu mutwe ukorera mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava muri aka gace avuga ko uyu mugabo ngo yageze Ipinga aherekejwe n'abamurinda acungiwe umutekano mu buryo bukomeye cyane, ibintu byakuruye impaka no kwibaza byinshi ku mugambi nyamukuru uru ruzinduko uyu yagiriye Ipinga. Bimwe mu bivugwa ko byaganiriweho harimo umugambi wo gukomeza gufasha FDLR mu bikorwa byayo ndetse no gushaka uburyo uyu mutwe wahindurwamo isura nshya ya politiki, aho gukomeza kugaragara nk'umutwe witwaje intwaro ahubwo bakitwa umutwe wa politiki. Amakuru aravuga ko Jarike Habyarimana yasezeranyije abayobozi ba FDLR inkunga y'amafaranga menshi yo kugura intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bishya kandi bigezweho, ndetse ko ngo buri murwanyi wese wa FDLR yasezeranyijwe kuzajya ahabwa umushahara wa buri kwezi, bityo ngo bikaba ari agashimwe kabaha motivasiyo ku rugamba, bakabona noneho ngo bakajya barwana bafite kuraje. Ibyo byakuriye impaka zikomeye kuko bamwe bavuga ko bishobora gutuma uyu mutwe urushaho gukomera no gukomeza ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi aravuga ko Jarike Habyarimana yasezeranyije FDLR ko azabafasha mu bikorwa bya diplomasi no gushaka uko ibihano mpuzamahanga byafatiwe bamwe mu bayobozi babo byakurwaho. Ikindi kandi nakubwira nuko hari abavuga ko umugambi uri gutekerezwa ari uwo guhindura FDLR umutwe wa politike uhuriweho n'abanyapolitike bamwe na bamwe baba hanze y'igihugu kugira ngo uhabwe isura nshya ndetse ubashe gukorera ku mugaragaro aho gukomeza gukorera mu mashyamba nk'umutwe witwaje intwaro ahubwo bakitwa umutwe wa politike bityo ngo bakabona bakajya barwanira ukuri. Bamwe mu basesenguzi baravuga ko iyi gahunda ishobora kuba yigamije kuburizamo ngo umugambi umaze igihe uvugwa wo gusenya cyangwa guca intege abarwanyi ba FDLR cyane cyane mu gihe uyu mutwe ukomeje gushyirwaho igitutu cya gisirikare n'icya diplomasi ngo usenywe ubundi bacyurwe mu Rwanda. Hari amakuru avuga ko Jarike Habyarimana yasezeranyije abarwanyi ba FDLR kubabera umuvugizi akaba ngo yabasezeranyije ko agiye kubashakira inkunga. Ikindi kandi ngo agiye kubavugira kugira ngo ibihano byose bafatiwe bikurweho. Ikindi kandi ngo yavuze ko azabafasha mu bushobozi ubwo ari bwo bwose ndetse no mu byo bazajya bamukeneraho. Hari n'abavuga ko niba aya makuru yagiye hagaragara ngo bishobora gutuma ikibazo cya FDLR gifata indi ntera nshya ya politiki n'umutekano, cyane cyane ko uyu mutwe umaze imyaka myinshi ushinjwa ibikorwa by'umutekano muke mu karere. Ikindi kandi nakubwira cyavuye muri ibi biganiro nuko ngo Jarike Habyarimana yasezeranyije abarwanyi ba FDLR ko agiye kubakorera ubuvugizi mu bihugu bikomeye, ndetse hakaba hari amakuru avuga ko ngo yabasezeranyije ko agiye no kubakorera ubuvugizi ku gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ngo abakumva ishingiro yabo se cyangwa zimwe mu mpamvu zabo batanga. Hari amakuru avuga ko usibye kuba uyu yagiranye ibiganiro n'abayobozi bo muri uyu mutwe wa FDLR, nawe ngo yabasezeranyije ibifaranga byinshi n'izindi nkunga zikomeye cyane, nubwo bimwe na bimwe bitashyizwe ahagaragara. Ariko kandi usibye ibingibi abarwanyi ba FDLR nabo ngo bamusezeranyije ko bemeranyije ko mu gihe bazagira icyo babasaba nabo bazagitanga. Ikindi kandi nabo ngo bagize bimwe mu byo bamuha nk'imbogamizi bahura nazo, ndetse kandi ngo bagira ibyo bamuha nk'ubutumwa agenda guha abandi abanyapolitiki batandukanye baba hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Gusa kugeza ubu ibintu bikaba byamaze gufata isura yo ku rwego rwo hejuru, aho amakuru avuga ko uyu Jarike Habyarimana yageze ahangaha acungiwe umutekano mu buryo bukomeye cyane. Hari amwe mu makuru nakomeje kugenda mbona hirya no hino avuga ko ngo yaba yagoswe, ayandi makuru akavuga ko ngo yaba yatawe muri yombi, ariko ndagira ngo nkubwire ko aya makuru atari ukuri. Ikiri ukuri ni uko ngo yageze ahangaha acungiwe umutekano mu buryo bukomeye, ndetse bivugwa yuko abantu ngo bari bamucungiye umutekano kugeza ubu batari bamenyekana neza, ariko bikavuga yuko ngo bashobora kuba ari za Special Forces zo muri Hibu mu gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, nubwo bivugwa yuko uyu ngo yaba afite n'abandi bamucungira umutekano ku ruhande rukomeye cyane batajya bamenyekana. Gusa icyamaze kumenyekana nuko ngo yageze ahangaha acungiwe umutekano ku buryo bukomeye cyane. Aya makuru aje mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba indiri y'imitwe yitwaje intwaro myinshi, ndetse ikibazo cya FDLR kikaba gikomeje kuvugwaho cyane mu bibazo by'umutekano muke biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu abarwanyi bo ku ruhande rwa Leta ya Kongo
bagize gutya mu minsi yashize bitabaza abasirikare bo muri EAC bashaka kurwana na barwanyi ba M23 biza kunanirana. Tshisekedi yaze kwivumbura yirukana abasirikare bo muri bihugu bya EAC yitabaza bo muri SADC bashimaho baratsindwa. Kugeza ubu rero amakuru aravuga yuko uyu noneho ngo yaba arimo kwiyambaza aba mu bihugu byo hanze batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, hagamijwe yuko ngo hategurwa ibitero bikomeye ku Rwanda. Ndakubwira ko kandi amakuru avuga yuko Jean-Luc Habyarimana ageze aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahayipinga. Amakuru akavuga yuko ngo akomotse i Bujumbura mu Burundi, aho bivuga yuko ngo yagiranye ibiganiro n'abayobozi bakuru bo muri iki gihugu, nubwo kugeza ubu ibingibi bikiri mu ibanga rikomeye cyane. Ndakubwira yuko ibintu byamaze gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho uyu Jean-Luc Habyarimana ngo yaba yasabwe inkunga n'aba barwanyi ba FDLR kugira ngo babashe kugaba ibitero ku Rwanda, ibintu bikomeye cyane. Shiti bakunze bayibendera TV rero ni munyemerere dukomeze n'aya makuru, ariko mbere yo kwinjira muri iyi ngingo yindi tugezeho, nyemerera nongere nkwinginge ngusaba niba wageze hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorerera ikuraza kuba ugeze neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, muvandimwe ndakwinginga ngusaba ngo unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza ano bikora. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze muri ingingo nayo ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kishe umuyobozi mukuru wa ADF. Amakuru akavuga yuko yamaze kwicwa akomoka muri Yemen. Ni muri operation idasanzwe yabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zirigamba ko zongeye gutangaza intsinzi ikomeye mu bikorwa byo guhiga umutwe w'abarwanyi ba ADF nyuma yo kwica abarwanyi babiri. Uyu mutwe barimo umwe bivugwa ko ngo yari umuyobozi ukomeye ukomoka mu gihugu cya Yemen. Aya makuru yatangajwe kuri uyu munsi tariki 15 Gicurasi muri uyu mwaka, nyuma ya operation y'igisirikare yabereye mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru bikunze kuvugwamo ibikorwa bya ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava mu nzego za gisirikare aravuga ko uyu murwanyi ukomoka muri Yemen yarasanzwe ari umwe mu banyamahanga bari bafite uruhare rukomeye mu gutegura no kuyobora ibikorwa bya ADF muri aka karere. Ingabo za FARDC zivuga ko aba barwanyi bishwe mu mirwano yabaye nyuma y'amakuru y'ubutasi yavugaga ko hari abarwanyi ba ADF bari mu bikorwa byo kwitegura ibitero bishya bagombaga kugaba ku baturage. Hari amakuru avuga ko operation yakozwe mu buryo bwihuse kandi bwateguwe neza. Aba basirikare ba FARDC bagabye igitero ku birindiro bikekwa kuba byari birimo aba barwanyi ba ADF bikarangira babivuganye. Abaturage bo muri ibyo bice bavuga ko bumvishe urusaku rw'amasasu menshi y'intwaro ziremereye mu masaha ya mu gitondo cya kare. Ibintu byateye ubwoba, ariko nyuma bakaza kumva ko FARDC yari iri mu bikorwa byo guhiga izi nyeshyamba za ADF. Kugeza ubu ngubu kwicwa k'uyu muyobozi ukomoka muri Yemen byatumye benshi bongera kugira akanyamuneza, byongeye ko izi nyeshyamba za ADF zari zifite abarwanyi bagiraga gutya bakaza bakinjira mu baturage bakabica, abandi bakabahohotera, abandi bakabasahura. Abasesenguzi bavuga ko kuba hari abanyamahanga bakomeye muri ADF ari kimwe mu bituma uyu mutwe ukomeza kugira ubushobozi bwo gukora ibitero bikomeye ndetse no gukomeza ibikorwa byawo muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Turi. Nubwo FARDC ikomeje gutangaza intsinzi mu bikorwa byo kurwanya ADF, abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Turi bo baravuga ko bagifite impungenge zikomeye kuko uyu mutwe
gikomeje kugaba ibitero ku baturage, kwica abasivile no gutwika inzu zabo. Hari abavuga ko hakenewe ibikorwa bya gisirikare bihoraho kandi bikomeye kugira ngo abarwanyi ba ADF bacike burundu muri aka karere kamaze imyaka myinshi karazahajwe n'uyu mutwe. Kugeza ubu FARDC ivuga ko operasiyo yahitanye uyu umuyobozi muri ADF yakozwe mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru no muri Turi, ndetse ko hitezwe ko hagomba gukomeza gukorwa za operasiyo zigamije gushakisha abandi bayobozi n'abarwanyi bakomeye uyu mutwe wa ADF. Kugeza ubu abaturage baherereye ahanga bakaba basaba abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo gukomeza gukora operasiyo zikomeye cyane mu rwego rwo guhashya izi nyeshyamba za ADF, kubera yuko ngo zikomeje kubabangamira, zikomeje kubagabaho ibitero, zikabica abandi zikabasahura, bityo umutekano wabo ukaba mu kaga no mu kangaratete. Shiti bakunzi ba Wendera TV, turakomeje n'aya makuru, ariko ntago byambuza kukwibutsa gukora like niba wamaze kugera hano, ndetse kandi ngo nkubutse no gukora subscribe niba uri mushya cyangwa usanzwe dukurikira ariko utari warakoze aho ngaho. Korera subscribe uraza kuba ugize neza muvandimwe. Reka twerekeze i Brussels mu Bubiligi, ahabereye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abanyekongo baba mu mahanga kuri uyu wa gatanu tariki 15 Gicurasi muri uyu mwaka bakoreye imyigaragambyo ikomeye Brussels mu Bubiligi, bamagana imiyoborere mibi n'ihohoterwa rikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bw'iki gihugu. N'imyigaragambyo yateguwe n'abanyekongo baba mu mahanga biciye mu miryango irimo Gakondo, Apdechi, Diaspora Plurielle Congolaise n'indi. Kugeza ubu aba mu itangazo abashyize ahagaragara mbere yo kwigaragambya kuri uyu wa gatanu, bari bavuze ko bakomeje kubabazwa n'ibibazo by'umutekano muke, imvugo z'urwango ndetse n'ihohoterwa rikabije y'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba kandi bari bavuze ko imyigaragambyo yabo igamije kwamagana imiyoborere y'akajagari y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ikomeje kongera imibabaro y'abaturage ba Kongo muri rusange. Aba kandi bari banenze ibikorwa bavuga ko bikorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'izu Burundi mu bice by'imisozi miremire y'umunara Kivu y'Amajyepfo, aho izi ngabo zimaze igihe ngo zaragose abaturage ndetse zikaba zinababuza kugerwaho n'ibikorwa by'ubutabazi. Kuri uyu wa gatanu rero abigaragambya batangiriye imyigaragambyo yabo ahazwi nka Place du Trône i Brussels mu Bubiligi, mbere yo gukomereza imbere y'inzego z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri iki gihugu cy'Ububiligi. Aba barimo abahagarariye imiryango itandukanye, abanyamategeko ndetse n'abashakashatsi bavuga ku bibazo by'umutekano n'uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abavugaga amagambo yamagana Perezida Tshisekedi harimo nka Tshisekedi akora ivangura rishingiye ku moko, Tshisekedi n'umujenosideri n'andi magambo akomeye. Aba kandi bashinje Perezida wa Kongo Kinshasa Tshisekedi ruswa n'ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ndetse no gukoresha amasezerano y'ubukungu yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uburyo bwo gukomeza kuguma ku butegetsi. Aba bakaba bamwamaganiye kure rero bavuga yuko akwiriye kuvaho akamaganwa, kubera yuko ngo akomeje gukora ibikorwa bihungabanya umudendezo no umutekano w'abaturage. Kugeza ubu rero aba bakoze imyigaragambyo bavuga yuko Tshisekedi akomeje kubangamira ituze n'umutekano w'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shiti bakunzi ba Wendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri inkuru nanone ikomeye cyane.
abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bamaganye raporo ya Human Rights Watch bayiterera utwatsi kure. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bongeye gutangaza amagambo akomeye nyuma yo kwamagana raporo yerutse gusohorwa n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ku byaha n'ihohoterwa uvuga ko bikorwa byakorewe muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu munsi tariki 15 Gicurasi muri mwaka wa 2026, Alliance Fleuve Congo M23 yavuze ko iyo raporo idafite ukuri kandi ko yuzuyemo amakuru bavuga ko yanditswe hashingiwe kuri propagande ya leta ya Kinshasa. Bwana Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23, yavuze ko Human Rights Watch yataye umurongo wo kutabogama, ahubwo ngo ikaba iri gukora ibintu bifasha guharabika no kwangiza isura ya Alliance Fleuve Congo M23 ku rwego mpuzamahanga. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 uvuga ko raporo ya Human Rights Watch yasubiyemo amagambo n'ibirego bimaze igihe bitangazwa na leta ya Congo n'abafatanya mu bya diplomasi n'itangazamakuru. Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko ibyo birego byose bifite intego ya politiki. Ibi bibaye nyuma y'aho Human Rights Watch isohoye raporo ivuga ko yakoze iperereza ku byaha byakorewe abasivile muri Uvira hagati yo kubuza mu mwaka ushize 2025 na Mutarama muri uyu mwaka wa 2026, igihe uyu mujyi wari warafashwe na Alliance Fleuve Congo M23. Iyo raporo ivuga ko abantu benshi bishwe, abandi bagasambanywa cyangwa bagashimutwa. Human Rights Watch yavuze ko yanditse nibura ibibazo 8 by'abagore bavuga ko bafashwe ku ngufu n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 hamwe n'abasirikare batandukanye, bamwe bakaba ngo barasambanyijwe abari mu mirima cyangwa mu ngo zabo babwirwa ko nibavuga bicwa. Raporo ya Human Rights Watch nababwiye raporo za Human Rights Watch rimwe na rimwe ziba zirura nk'umuravumba. Iyi raporo kandi ivuga ko abantu nibura 62 bishwe mu buryo bavuga ko bwari ubwicanyi ndengakamere, ndetse ko abantu barenga 200,000 bahunze ingo zabo kubera imirwano yabereye muri Uvira. Alliance Fleuve Congo M23 aha niho ihera rero yamagana iyi raporo ivuga yuko Human Rights Watch yateshutse ku bunyamwuga, ahubwo ikaba ikora raporo zuzuye ibinyoma. Alliance Fleuve Congo M23 ikavuga ko ibyo byose ari ibinyoma bigamije kuyisebya, igashinja Human Rights Watch kwirengagiza ibyaha bavuga ko bikorwa n'ihuriro rya FARDC, FDLR na Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bakorera hamwe na leta ya Kinshasa, ahubwo igahindukira ikirengagiza ibingibi, ikaza rero gufata urusyo rushyushye ikarugereka ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Aba barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 kandi bibukije ko kuva muri Uvira byabaye ku manywa y'ihangu, kandi imbere y'itangazamakuru mpuzamahanga bavuga ko byerekana ko nta bwicanyi cyangwa ibikorwa bihishe byabaye nk'uko Human Rights Watch ibivuga. Ibintu rero bikaba byakomeye. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bakaba bamaganiye kure iyi raporo, bavuga yuko iyi raporo ari ibinyoma kandi idashingiye ku bunyamwuga. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, mu nkurikiye reka nongere mbibutse ko hano hari ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Turi makuru agezweho kuri aya masaha, ibitekerezo byanyu utwa abisangiza abadukurikiye bose niba bihari mu kanya ndaza gufata umwanya mbinyuremo, ariko ntabihari nabwo turakomeza ku gahunda yacu no kubagezaho amakuru. Reka munyemerere twerekeze Kisangani, ahangaha ubu ibintu byahindutse.
abasirikare 58 ba FARDC bakatiwe igifungo cy'imyaka 3 barashinjwa kuba baravuye mu ngamba bagahunga urugamba. Urukiko rwa gisirikare rwa garnizoni ya Kisangani rwakatiye abasirikare 58 ba FARDC igihano cy'imyaka 3 y'igifungo cy'imirimo y'agahato nyuma yo kubahamya icyaha cyo kutubahiriza amabwiriza ku rugamba rwabereye iwarikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru yatangajwe kuri uyu wa gatanu tariki 15 Gicurasi muri uyu mwaka nyuma y'urubanza rukomeye rwakurikiwe cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho aba basirikare bashinjwa guhunga ibirindiro byabo no kuva ku rugamba nta burenganzira bahawe n'abayobozi babo, bityo ibi bigafatwa nko gutoroka urugamba. Kugeza ubu rero urukiko rukaba rwavuze ko abasirikare bari baravuye ku mirongo y'urugamba bari bahanganiyemo na Alliance Fleuve Congo 23 mu bice bya Masisi na Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru bakerekeza Ingowa muri Warikare, bavuga ko bari bagiye gusaba imishahara yabo, amafaranga y'intambara ndetse n'ibiribwa. Mbere y'iki cyemezo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwabasabiye igihano cy'urupfu bubashinja ibyaha birimo ubugwari ku rugamba, kwigomeka, kutubahiriza amabwiriza ndetse no gutakaza amasasu n'ibikoresho bya gisirikare. Nyuma yo gusuzuma dosiye, urukiko rwavuze ko ibimenyetso ku byaha byo guhunga umwanzi, kwigomeka no gusesagura amasasu bidahagije, ariko rwemeza ko aba basirikare bakoze icyaha cyo kurenga ku mabwiriza ya gisirikare. Muri uru rubanza kandi abasirikare 16 bagizwe abere kubera kubura ibimenyetso, mu gihe abandi 10 boherejwe kongera gukorwaho iperereza ku byaha byo gutakaza intwaro za gisirikare no guhunga urugamba. Abunganira aba basirikare bavuze ko nubwo batanyuzwe neza n'icyemezo cy'urukiko kuba igihano cy'urupfu cyahinduwe imyaka 3 y'igifungo ari intambwe ikomeye, kuko bibaha amahirwe yo kujurira no gukomeza akwiregura. Mu buhamya bwabo imbere y'urukiko, bamwe muri aba basirikare bavuze ko bari bamaze amezi 8 badahembwa kandi ngo bari babayeho nabi ku rugamba. Bavuga ko n'ibiribwa bahabwaga bitari bihagije. Aya makuru yakomeje guteza impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe bavuga ko ikibazo cy'abasirikare badahembwa neza kiri mu bituma bamwe batakaza morali ku rugamba, cyane cyane mu ntambara ikomeje guhuza FARDC na Alliance Fleuve Congo 23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuvugwamo imirwano yikaze muri Warikare, Masisi, Rucuro na Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo za leta zikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezwa hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano, ndongera ko kwinginga gusaba ngo nkorere like, kuraza kuba ugeze neza no bikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka munyemerere twerekeze muri ya nkuru nababwiye nayo ikomeye cyane. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko Uburusiya bugiye kubaka mu Rwanda uruganda rw'ingufu za nucleaire. Ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za nucleaire Rosatom cyatangaje ko kiri kwagura ibikorwa byacyo ku rwego mpuzamahanga, aho u Rwanda ruri mu bihugu bishya gifitanye nacyo amasezerano yo kubaka inganda zitanga amashanyarazi yakomoka ku ngufu
za nucleaire. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Rosatom Alexei Likachev ni mu kiganiro yahaye igitangazamakuru cya Vesti cyo mu Burusiya. Yavuze ko igihugu cye gikomeje kongera imbaraga mu rwego rw'ingufu za nucleaire ku isi, ndetse ko bakomeje kongera ubushobozi bwo guhatanira amasoko mpuzamahanga muri uru rwego. Agize ati twakomeje kongera ubushobozi bwacu bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga kandi twinjira ku masoko yo hanze tukaba dufite imbaraga kurushaho. Nubwo bishobora kumvikana nk'ibitangaje, dukeneye kubaka inganda hafi 40 imbere mu Burusiya, kandi kuri ubu dufite amasezerano yizigera kuri 40 mu mahanga. Mbere y'ibi, ubwo yari mu nama ya Russia Union of Machine Engineers, Likachev yari yavuze ko igihugu cye cyagiranye amasezerano mashya yo kubaka inganda za nucleaire mu bihugu birimo Rwanda, Kazakhstan, Vietnam na Myanmar. Yavuze kandi ko Rosatom kuri ubu iri kubaka inganda 26 zifite ubushobozi bwo hejuru ndetse n'ebyiri nto mu bihugu bitandukanye icyarimwe. Ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu rwego rw'ingufu za nucleaire buje mu gihe Kigali ikomeje gushaka uburyo bwo kongera ingufu z'amashanyarazi. Mu mwaka wa 2024 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika, ndetse y'indi nama nk'iyo ikaba iteganyijwe kubera i Kigali mu cyumweru gitaha. Ibi rero bikaba byongeye kugaragara nkaho ari indi nsinzi ku gihugu cy'u Rwanda gikomeje gukataza mu bijyanye n'izi ngufu za nucleaire. Amakuru aravuga kandi ko kugeza ubu ngubu ngo uru ruganda nirumara kubakwa Kigali mu Rwanda, ibi ngo bizatanga umusaruro ukomeye cyane kandi ku rwego rwo hejuru, uzafasha abanyarwanda kubona amashanyarazi mu buryo bukomeye cyane aturutse kuri izi ngufu za nucleaire. Ibi kandi bikaba byongeye kugaragaza ubufatanye hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya, aho bivuga ko u Rwanda n'Uburusiya bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu bintu bitandukanye usibye najyanye n'izi ngufu za nucleaire, ariko kandi ngo hari n'amasezerano mu by'ubuhahirane, mu by'ubufatanye no mu zindi gahunda yose akomeje kugenda vugwa hagati y'ibi bihugu byombi kugeza ubu ngubu. Ibintu rero bikaba byongeye gukaza umurego. Hari amakuru avuga yuko inama ijyanye n'iby'inganda za nucleaire iteganyijwe i Kigali mu Rwanda ngo izatangira ku munsi w'ejo bundi, no kuva tariki 18, aho bivuga yuko ngo muri iyi nama byamaze kumenyekana ko Uburusiya bugomba kohereza intumwa zayo zo kuruhagararira. Ni inama izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa 2026 iteganyijwe kubera mu Rwanda ni kuva tariki 18 kugeza ku ya 21 Gicurasi muri uyu mwaka. Usibye abangama abo mu gihugu cy'Uburusiya bivuga yuko bagomba kuyitabira, amakuru yamaze kumenyekana yagiye hagaragara nuko Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan nawe yamaze kwemeza ko azitabira iyi nama. Hakaba Perezida wa Togo Faure Gnassingbe nawe yamaze kwemeza ko azitabira iyi nama, ndetse hakaba hari na Minisitiri w'Intebe wa Niger Ali Mahamane Lamine Zene nawe yamaze kwemeza yuko azitabira iyi nama. Iyi nama kandi bikaba biteganyijwe ko izitabirwa n'abarimo Perezida Kagame w'u Rwanda. Iyi nama ikaba igamije iki? Iyi nama igamije kubungabunga ubukungu n'ishoramari mu bijyanye n'ingufu za nucleaire cyane cyane muri Afurika. Kugeza ubu iyi nama ya Africa CEO Forum ihuza abakuru b'ibihugu, abayobozi baza guverinoma, abayobozi b'ibigo bikomeye by'ubucuruzi, abashoramari, amabanki ndetse n'inzego mpuzamahanga. Bivugwa yuko izitabirwa n'abarenga 2,000 baturutse hirya no hino ku isi,
iyi nama bikaba bivugwa yuko izigirwamo ibintu bikomeye cyane kandi ikaba izatangirwamo umusaruro ukomeye kandi ufatika. Kugeza ubu rero ntabwo haramenyekana ngo ninde wo mu gihugu cy'Uburusiya uzitabira iyi nama, ariko amakuru akaba yamaze kumenyekana yuko Uburusiya bugomba kuderega intumwa yabo igomba kuza muri iyi nama. Dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere mbabwire ni inkuru ikomeye cyane. Hafi ya kilometero miliyari 26 uvuye ku isi, Voyager 1 ikomeje gukora amateka, no kuvuga icyogajuru cyiswe Voyager 1. Nyuma y'imyaka hafi 50 iri mu rugendo rutigeze ruhagarara na rimwe, icyogajuru cya NASA kizwi nka Voyager 1 kiri hafi kugera ku rwego amateka atigeze avuga mu ntera. Urumuri rufata umunsi umwe wose kugira ngo rugere ku isi. NASA ivuga ko mu Gushyingo muri uyu mwaka 2026 Voyager 1 izaba iri ku ntera ya One Light Day uvuye ku isi, ni ukuvuga hafi kilometero miliyari 26 uvuye ku isi. Ni intera nini cyane ku buryo ubutumwa bwoherejwe kuri icyo cyogajuru buzajya bufata amasaha 24 kugira ngo abukigereho, hanyuma igisubizo kigafata andi masaha 28 kugira ngo kigaruke ku isi kigere kubohereje ubwo butumwa. Iki cyogajuru cya Voyager 1 cyashyizwe mu kirere na NASA mu 1977 aho yari ifite intego yo kwiga imibumbe minini irimo Jupiter na Saturne. Nyuma yo kurangiza uwo murimo yakomeje urugendo ijya kure cyane y'izuba kugeza ubwo iba ikintu cya mbere cyakozwe n'abantu cyinjiye muri interstellar space, agace kari hanze ya solar system. Kugeza ubu nta kindi gikoresho cyakozwe n'umuntu kiri kure yayo cyari cyagera muri ntera. Apollo Blue Dot, ifoto yahinduye uko abantu abareba isi mu mwaka w'1990. Voyager 1 yahawe amabwiriza yo kureba inyuma igafata ifoto y'isi iri kure cyane. Iyo foto yiswe Apollo Blue Dot yerekanye isi nk'akadomo agatoya kandi yerekana iri kure cyane mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Kugeza uyu munsi iyo foto iracyafatwa nk'imwe mu mafoto afite ubusobanuro bukomeye mu mateka y'ubumenyi bw'isanzure. Reka unyemerere gatoya ngerageze kuba nakugezaho iyi foto, biraza kunyorohera. Reka ngerageze ukuntu nakugezaho iyi foto. Rwose igifatwa nk'ifoto ikomeye cyane yanditse amateka kuri Voyager 1. Iki cyogajuru nacyo kimaze kwandika amateka ku isi nzima. Unyihanganire gatoya rwose nkugezeho iyi foto. Ni ifoto ureba byanze bikunze ukabona yuko ari ifoto ikomeye cyane, bigaragara ko rwose yafashwe n'iki cyogajuru. Ngiyi rero ifoto yamaze kugera hano ku Ibendera TV. Ngiyo ifoto yafashwe n'iki cyogajuru ikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu amakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko iyi foto yafashwe mu buryo bukomeye cyane. Voyager 1 kandi itwaye icyiswe Golden Record, ni ukuvuga agahigo gakomeye cyane kubera ko aricyo cyogajuru cyabashije kugera mu ntera ikomeye cyane kandi iyo kuri ku rwego rw'ubu bushakashatsi. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV rero nimunyemerere mbatangarize ko ari kuri iyi nkuru ikomeye cyane, ariko mbere yo kwerekeza ku musozo nimunyemerere mbabwire ko uru rugendo n'ubundi rwatangiye mu myaka za 70 ariko rukaba rushobora gukomeza no mu myaka iri imbere, nubwo iki cyogajuru kizagenda gitakaza ingufu buhoro buhoro, ariko kugeza ubu bivugwa yuko ngo gifite gahunda yo gukomeza urugendo rwacyo, kigenda gikora ubushakashatsi bukomeye
kandi butanga umusaruro ku rwego rwo hejuru. Hari abantu rero batari benshi mwagiye muduha ibitekerezo byanyu, abenshi mwatubwiye ko mudukurikiye. Yitwa Mushimiyimana Pascal agira ati turaguhaye ikaze, wakoze cyane. Yitwa kandi Karangwa Emmanuel nawe aragira ati ngo n'ubujiji cyokora nibagerageze wenda abizabahira. Sorry, ngira ngo yenda avugaga cyangwa se wagarukaga kuri inkuru ya Jarike Habyarimana. Mwese rero abadukurikiye muri aya makuru ni munyemerere mbashimire cyane, nshimire cyane abantu mwese mwakoze like, nshimire cyane abantu mwese mwakoze subscribe, nshimire cyane abantu mwese mwasangije aya makuru inshuti n'abavandimwe banyu, mwakoze cyane. Nje nitwa Mukada ni kwibendera TV, basezeyeho gucyo rero amugire ijoro ryiza, Imana ibarinde ikibi kinyure kure yanyu, ikiza kibane namwe. Nitwa Mukada, bye, ciao ciao.